Yo, bakaina. Loko ni nghena laha molweni ya Campus Square. Namuntlha ivi ku fana load shedding. Yo, load shedding is real, guys. A ni swi tivi ku endlisa ku yini festive season leyo. I ta kuma kha wa hatla risivi mi fika yi khata xikarhi. Ava xaka red. Ende gezi za kha ra durha. Mara load shedding a yi heli wa vo. So a ni swi tivi ku endlisa ku yini. So lexi karhataka hi load shedding wa ta ku ncini. Wa swona ku a ni hembi. A ku na magezi la ndzeni ka movha. Shame. Hambi generator yini na le ku tirheni la. Ku ta na problem. A na ku byela la ku ta na problem. December leyo. Allah. Load shedding yeah. Mutunga? Sure. Ulava la Campus Square kuna load shedding. Untuk xava ka romance pizza swa titimela swa kona va swi baka Hambi khiva byela ku va nga titimeli. wona losa ngopfu kahle kahle i gezi leriwani ti ta vuya December ni xo swa mi ti xavela ti-dry stand to dry gezi ta ti-generation or else mi ta dya ku tika Swi kona swa ku price ta ni tirha gezi. va ta endla plan va ta tirhisa va ta mi ta vona ku ri mara meka ni xo ku ta ku ma ti-dry stand to dry gezi or else mi ta twa ku va December mi ta dya ku tika hi ku ri ya ku fambeni na hi Christmas the whole day ra vuya hi ku 26 Famba njhani gezi va kha taxa mixavo ya kona? Famba njhani mani lawa? hey ku ri ka tika loko petrol yi gonya gezi ra timile Thuma mina guys.